Okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal uMnumzane Mafika Mndebele uveze ukuthi angeke bebambisane neqembu lo oyengumengameli wezwe ne-ANC uMnumzane Jacob Zuma umkhonto wesizwe. uMandebele uthe-ke nakuba bavula izandla kuwo wonke amaqembu athola izihlalo kodwa ngeke bakwazi ukubambisana nomkhonto wesizwe. Umkhonto wesizwe iyona-ke ethola amavoti amaningi KwaZulu-Natal kodwa kubuka sengathi ngeke ithole izihlalo ezanele ukuthi ibuse-ke ngokuzimela. uMndebele uthe-ke isithiyo noma-ke isithiyo sobavimba ukuthi basebenzisane ne-MK ukuthi-ke abaholi be-MK abawuhloniphi-ke umthethosisekelo. Kungafanele-ke benze-ke izinto ngendlela noma-ke ngenye indlela abe-MK befuna-ke ukusebenzisana nathi. Ukusho lokho ngesikhathi ekhuluma nabezindaba esikhungweni-ke sokubala amavoti esiseThekwini. uMndebele uthe-ke ukuhlulwa kwabo KwaZulu-Natal akusho ukuthi abantu balesifundazwe-ke abasayithandi i-ANC. Njengoba-ke sekubala u-99.66% wamavoti KwaZulu-Natal, i-ANC icele-ke noma-ke ilele isithathu ngamavoti-ke awu-595,349. uMndebele uphinde waveza ukuthi abantu bayayithanda-ke i-ANC kodwa-ke bayicasukele, bacasulwa-ke okungagcina kwezethembiso. Abantu-ke bacasulwa okungahanjiswa kwezidingo. Siya-ke okhethweni abantu bakomlaza lapho-ke i-ANC ivotelwa khona kakhulu bengenawo-ke amanzi.